Upravni odbor liste Mađar SO predložio je Nacionalnom savetu da smeni glavnog i odgovornog urednika Čabu Pressburgera zbog utvrđenih propusta u radu, neispunjenih obećanja i profesionalnih grešaka, rekao je predsjednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Tamoš Korhec za RTV. On je odbacio ocene da se radi o politički motivisanoj smeni. Želim da naglasim da u obrazloženju predloga nema navoda koji bi osporili slobodu štampe, dakle nema nezadovoljstva zbog toga da je uređivačka politika sklona jednoj, drugoj ili trećoj opciji, da nije recimo dovoljno sklona najvećoj mađarskoj političkoj stranci, što se na neki način insinuira od strane glavnog i odgovornog urednika. Radi se isključivo o objektivnim činjenicama i propustima. S druge strane, Čaba Pressburger, civilne organizacije Mađara u Vojvodini, kao i strukovna novinarska udruženja, smatraju da se radi o direktnom mešanju politike u uređivanje lista. Politički pritisak na Mađar SO osudila je i organizacija medija Jugoistočne Evrope. Te optužbe zbog čega me treba smeniti su naprosto smešne. Dakle, da nismo bili na nekim konferencijama za štampu koji su organizovali SVM, da nismo objavili neka saopštenja isto SVM-a. Smatram da je to jedna politička odluka, da je ceo ovaj proces jedan montirani proces. Ono se desi u jednom veoma nepovoljnom trenutku za mađarsku političku elitu, baš u trenutku kada se vodi tako jedna žestoka, intenzivna rasprava o medijskoj strategiji. Zaista mi nije jasno da li oni apsolutno ne shvataju koji je trenutak u pitanju ili su namerno hteli da pošalju poruku da oni u nekom svom imaginarnom dvorištu mogu da rade šta im je volja. Glavni urednik ne mora da sluša ni direktive političara, ni direktive vlasnika, pa ni direktive izdavača kada donosi zanatske i čak i etičke odluke. Znači, prilikom donošenja tih odluka on sluša svoju profesionalnu savest. Stav moje institucije je da je nedopustiv način kako je sve ovo izvedeno. Znači, ne može se svesti objektivno slobodno informisanje koje moramo zahtevati od jedinog lista koji izlazi na mađarskom jeziku sa ovim razlozima. U redakciji Mađar SO novinari su se juče tajno izjašnjavali o tome da li prihvataju stav upravnog odbora. Prema broju glasova većina njih bila je protiv takvog stava, a za ostanak Čabe Pressburgera. Od 78 novinara koji su glasali, 14 je podržalo takav stav, 10 ostalo uzdržano, dok se njih 54 izjasnilo protiv. Ukoliko Nacionalni savet Mađara donese odluku da Pressburger bude smenjen, na njegovo mesto kao VD glavnog i odgovornog urednika biće postavljena Marta Varju, novinarka Mađar SO i članica upravnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine.